Good morning. Ngasigi rules ki reading yang ngase rules ki reading se group 1 group 2 aina khai do se ko sidagi dum group 1 consider natraga group 2 consider hai bodo ko haidi group 1 group 2 hai ba athai number 1 or number 2 ani sigi munga ma khanse ko adu sidagi symbol ani khak lo to ko ani sidagi haidi number 1 dana karamba symbol laki ngase ko duga number 2 dana karamba symbol laki number 1 gi symbol sida leire ko aduga number 2 gi symbol sina koi sida leire Okay, ye aham bala iba symbol se gi matang da ko hadi symbol se tawru ba thaba inkhang da hadi mai pak pani ko sira lai ba aham ba symbol se tawru ba thaba inkhang da mai pak pani yamna clear oi ba obstacles kumba lai taba aina chatori ba aina tawdori ba lambi se hadi phana gumba lak ba adu na hadi chathok ko ko matam da se leina ko hadi shor se ai gi favor da lai hadi ma sina ai bunga pishen biri haina khalaga du maina gumba chatpi ba ko se sina khoi gi aham ba rules ki keno lai re ko hadi meaning lai re ko aduga ani subagi sina mu kaino hai ka je growth kumba lai gani ko hani ngasi gi na hadi growth kumba lai ba aina tawru ba thaba inkhang da mai pak pa success victory gumba lai ba khotpa amai gumba oi ri ko aduga hadi makok chinga ga hai tar ko hadi lead tawraga hadi keno ma taw hai ba gi do maina su lai re ko hadi aina makok chinga ga hadi mayam do tawdori ba thaba se leader gi type ta do maina gumba thaba taw ba ma ko adu sida lai re ko yin ngasi gi na hadi rules ki reading so ma'am thank you